Ya. Ayabonga. Umhlaqala unyathelwane uzova ayabonga. This is the goon nefika ekasi sububuza uzothola iyokapi sisay 35 twala umnqwazi check on shujo nxebe inakwazi uma TV kukhala unokwazi bless Lord anayo umfazi but endlini ukhona umakazi tell short to mix namanzi. This is goon nefika ekasi sububuza uzothola iyokapi sisay 35 twala umnqwazi check on shujo nxebe inakwazi uma TV kukhala unokwazi bless Lord anayo umfazi but endlini ukhona umakazi tell short to mix namanzi. This is goon nefika ekasi sububuza uzothola iyokapi sisay 35 twala umnqwazi check on shujo nxebe inakwazi uma TV kukhala unokwazi bless Lord anayo umfazi but endlini ukhona umakazi tell short to mix namanzi. Makazana yaxakwa ngubani ndisichiza nje I'm trying county west like bhala i-essay phuma isiduba guluva selokishini I have cons umtshana ucarryl wesilonyaka umtshana upasil anamali ndimnikeza i-apple God hayi baba I'm crying can you bless nokuba zi-1000 emisdasi idubula inyanga cause lo nyaka ingathi yawumhlanga uhangile udutyula ikhanda it's a east abantwana amaqanda Lord please I'm getting my knees down after that ndidubula ukhecha kwehla i-rain vulana uyalila not today you catch uyaphila when you late to divs evigila thindile skwimede nefika check my shoes uzibonela ukwazi nazi ufetsha ukwazi take a seat wethule umnqwazi ngoba iguna lichaya iswazi only hook ayebilisa amanzi iza kuma ukuba ungumfazi shota ngaye ndimdubula ipenis I mean ndimjulela itennis black diamond ndimfuna ibhano khalibhokwe ukhona umamboyi ndize high bengathi yithoyi ndizityiza abanye abazitholi wena ibhari uziqhubela itroli. This is the goon nefika ekasi sububuza uzothola iyokapi sisay 35 twala umnqwazi check on shujo nxebe inakwazi uma TV kukhala unokwazi bless Lord anayo umfazi but endlini ukhona umakazi tell short to mix namanzi. This is goon nefika ekasi sububuza uzothola iyokapi sisay 35 twala umnqwazi check on shujo nxebe inakwazi uma TV kukhala unokwazi bless Lord anayo umfazi but endlini ukhona umakazi tell short to mix namanzi. This is goon nefika ekasi sububuza uzothola iyokapi sisay 35 twala umnqwazi check on shujo nxebe inakwazi uma TV kukhala unokwazi bless Lord anayo umfazi but endlini ukhona umakazi tell short to mix namanzi.